Thutha wa thirikari kwanĩrĩra mũbango wayo wa kwambĩrĩria gũtheca mahiũ milioni 50 njanjo, nĩ ikinya rĩamũkĩrire ũregani mũnene makĩria kuma kũrĩ arĩithia kaunti ya Kajiado arĩa rĩu monekete gũcenjia mũrugamo wao. Tulikuwa tunakataa kwa sababu nishaelezwa vibaya na tunaona sasa ni kitu kingine inatoka mbali. Tulikuwa tunakataa, lakini kutoka saa hii tumekubali. Kama wametupatia chanjo tunaipokea kabisa, kwa sababu chanjo ni muhimu kwa ng'ombe. Tulikuwa tukipata kwamba watu wengi wanasema kwamba ng'ombe sidungwe, lakini shida ni kwamba watu hawakuwa wamepata training. I've been very concerned about the misinformation that has been passed around relating to the vaccination program. They were keen to understand which are these diseases, why now, and also keen to know how we are going to undertake this program. Hĩndĩ ya gĩikaro kĩrĩa mamũkĩrĩte mathomo megiĩ bata wa njanjo ĩyo, arĩithia a mahiũ kuma Kimana, Kajiado ya mũhuro nĩ matarĩirie kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie macenjie mũrugamo ũcio. Tuambie ng'ombe 5 zimedungwa, faida imeongeza kilo 10, nyama imenunuliwa size gani, watu wanataka benchmarking. Wamekuja kuelewa ya kwamba dawa ni ile ile na source ya dawa ni ile ile, kwa sababu tumekuwa pia tukifanya tu chanjo ya hiyo FMD na PPR hapo awali. Kwa hivyo si kitu mpya. Tumejaribu kuhamasisha na wameelewa. Kitu anahitaji sasa ni uhamasisho zaidi. Nĩ morĩtie thirikari ndĩgatigithie mũtaratara wa gũthomithia arĩmi mawega ma njanjo ĩyo, amu ĩyo noyo njĩra ya gũtheria kũrĩa matataũkĩtwo wega ũhoro megiĩ. Ile tunakataa ni ng'ombe zetu kutumika kama lab test. Mtu anataka kutest ng'ombe, anawekea dawa na baadaye aseme kuna ugonjwa ya ng'ombe, aanze kucharge venye alitufanyia kwa COVID. Hiyo ndo wajamii wa Masai wamesema atutumiwa kwanza, na wameamua hivi tupelekwe kwanza sehemu zingine. Gĩikaro kĩu nĩ kĩmwe kĩa iria iratabanio nĩ thirikari itemi-inĩ rĩa kũihũria ciũria iria arĩmi menacio ciĩgiĩ njanjo ĩyo, ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria ũregani mũnene. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.